te toi whaatalo whātu lau whaafonga nei tai au o talafo wala Radio Samoa. O le soa whaatonu ai lātou e whai ngā luenga le taulanga i Aukilani, e whai ngā luenga mai le whale pe a mawhai. Whaatonunga le mai le vaenga le soifo maloloina le fiafia na nafi, a o tālia so esu enga wha wau masiaki, ua whaia nei le community case tasi, le ua wha maunia, ai le ai sona so tanga maisi community cases i ta tonu le atunu. Tamaita iwa mawal ko vite le vao le lua se fulu le lua fulu iwa tau sanga lono matua, no foi se tasi o apartment i le Vincent i le taulanga, fai ngā luenga le fale ofo le A to Z collections, ma e a onga i le AUT. O le Vincent he tua oi mal faltali malo le Grand Millennium, le o lo ufa anofo e se tangata mai fafo, ma o lasonga fuana o uma i fafo tangata o lo ufa anofo e se le faltali malo, ina ua e ele sailingi fa ilo ilo po le fire alarm. I le iaila masol salonga, ai o I leana minko whaatasile wa a fiam tangata o lo whaanofo e sea. Lo te ena I leo lo wa aiano fuanga nei whaanofo e sei tangata, Digby Webb, ia reporti, ma o lo whaalua ina il vaenga se fo maloloina. O le case le nei, e whai lava si tele o fesili, ma le tau mate o le toa tele, pe a fua I le toa tele o tangata ino nofo I apartments o le Vincent, le e se fulu lima ono fo ngā whale. Whai ngā luenga se ngā luenga e feso o taim tangata whaatau. O lana a onga, o ave te awale uba na ia whaongai na ai mai se, whale ainga le taulanga sa iai e ono fe so o ta ia tuai I si tangata lau tele o le atunu. O lea fo I o tāpuni I le so o fisa I tolo le Auckland Council I le o ngā tutono Aukilani, Alfie ai mal Public Library, whaatonu fo I lato I ei so o tanga mano fuanga sa iai le ua a fia a ngā I mo siake le COVID. I le tu vesili ai pea pe wha a whiona maweleta mai ta il COVID au normal pesi mai se isi, whai anei so esu enga o tā ua le genome sequencing. Ma ia so esu enga, wha atasi ai maliono sui o tapu I Aukilani pe le ai, le a maua le se isi reporti mai le malo I le awau le nei. Ua whailoa le minista o le soifua maloloina, Chris Hipkins, lona le fia le pulenga le whalewhai ngā luenga o lo ngā luele tamaita I wa wha amaunia nei wa mawal COVID. O le ua afia, na amata whaalongo I nā unga o le wha iti ngā lasonga fua, a ngā I loa whailo na siaki laso lua, ma sa wha atonu ina e nofo e sea loa I le whale, a o tālia I unga le siaki. Peitai, I le fesota I ato le ua afia ilo na pule, na toe alua I lava whai ngā luenga, ai wha o ngā le mask, po o le tali fonga. Sauno ai Hipkins, o lona wha anoanoanga, e le ngata o le alu pea I whai ngā luenga, ai wha o popo I ai, o se tangata whai ngā luenga I feso o taim tangata wha atau le A to Z collections. Talasanga ai ma Hipkins I pūlenga o whale whai ngā luenga, wha amole mole, se I alolo wha a wha anoi atu tangata whai ngā luenga ua mai, avel wha atangana I nofo I le whale, ai mai se I lātou wa wha atonu e wha anofo I sea. Ai mai le pule nuu o Aukilani, Phil Koff, ua ia wha alia, matua I le tali tonu lava le wha I unga le pūlenga o le whale whai ngā luenga, le tamaitai, atangia mai ai, le ai o se mafo fau matala. Ina ua salalau mai ai la tala nafi le case fole nei, tali mai ana po May Jen o le pūlenga le whale ofo le A to Z I lungo tala News Hub. Whapea ia e na o le tinga le wha I, ma ele I eisona manatu o le a maua se COVID. Ona o le case lava le nei, o suenga umai le so mo le University o Aukilani, o whaia lea online. O se whaasitisilanga lea mai le University ana po ele mai asa wai o reporti o wha amaunia lea tamaitai o le University. Suenga nei o le asu e online e Alfie campuses I Taulanga, Newmarket, Crafton, ma Epsom. Lata so tasi ana po lea na wha atu asa wai lea whaasitisilanga. Ua tutusa nei la sila le tula fono I tapu o le tau mawhatapaa, ma le whao ngā ino sika leti alu I le wila po le vape. Vai aso nei ua amata aloa I ai le wha tula fono tutusa o le tau mawhatapaa, ma le whao ngā ino vaping products e pei ona pāsi e le whamasi na tāluai. Suinga o tula fono wa sau nei, wa tapu ai le whao ngā ino sika leti alu le wila I no fuanga e pei o whale whai ngā luenga, whale ainga, ma no fuanga wa laisene ina. E lo fia I lalta I tae o le Act, David Seymour, ona ilona talitonunga, o le sikaleti nei e alu le wila e fesosoani e ilato lo tau mawhai e tuu le tau mawhatapaa. Ma e iwa se furu 5% saonga le muai na ilo le tau mawhatapaa. So e so engana whai el masino se temo le tau sanga wasola, ma wai, iwa se furu pasene o a onga, na wha amau nia le tango fia e whanau a ongo sikaleti alu le wila. Te unga fuele nei ua sa ai ona toi whaatau inatu sikaleti alu le wila I tupulanga lalo le ta isfuru valu tau sanga. Sa ona tango fia I fafo, matutonu a onga a mata. Ato ai, ma le wha sa ona toi una ia e whale o loa le whaatau ino le nei o loa I lalo o ai ainga.
E ui lai le fio nisi, ai ua tali Andrew Leto lo le ministal se fua maloloina. O le sila ia le malo i se kaleti alu le wila e tutusa lava ma le tau mawhatapaa. Ma ua whaia lea ina ia tau fia ai le tango fia e tupulanga. Ai mo pisinisi o la lātou lea o loa o lo o lai, o lea ua tatala lea vanoa e tala sanga i e mawhaia i peo no lātou sapalaina vaping products e au noa ma lea afia i le telo tapu ua whailo mai. Tala muli e le fou le vave o na uma wa o ngā whanau ai mai se lava i au kilani sautia po South Auckland wa lawilo ai. Ono le fia fesoasoani i mātua ma ainga. Moli maune ia nisi o whanau a onga na whaatastasi le expo ana nafi. Whaia whaapatua mo whanau a onga mai a onga maululunga se fulu ma le limo o South Auckland. Silia ma le tolu se lau whanau a onga, tolu se fulu fale whai ngā luenga, na ofo ina mai le silia ma le tasi le afe o ava no whai ngā luenga. A afianga le COVID ngā luenga mātua o nisi o nei whanau, na avele ma mafuanga na motu si ia onga, ai a ngā ia sa ili ngā luenga. Reporti leiti o New Zealand, to a telo nei whanau ele i mautonu le mafau po le ale isi meo le awhai, pe a uma wha unga. E se mai le whaatalasanga ina o whale whai ngā luenga mua wanoa whai ngā luenga, fe sosoani fo ele expo le tu whaatasi o CV, le sitala le IRD, whaataitai interviews o ngā luenga, a toa ma le whai o laisene ave ta avalo le tu ainga le learner. O le nei expo na tu whaatasi an tanga luenga le Social Development, Ara Education Charitable Trust, Auckland Airport, ma le Auckland Business Chamber. Whai o toi matala fōla Radio Samoa, manuia le nei tai au.